katawan dito. Dito. Kasi kailangan interview na kato yun eh. Eh, interview ako. Parang ako dito. Hindi ka ba? Interview mo. Halika dito, saan ka pupunta pag gabi? Sino mga sinasakay mo? Masarap na sakyan. Pag sinakyan mo ba maingay? Yung motor. Yung motor. Sigurado ka bang sa mga sinasakay mo? Remarkable first to y'all, a leg like a saggy loaded leg, who definitely knows how to get you made. She's a handsome heavy load of taste, the guy you put all over your waist. The lady like a saggy loaded leg, who definitely knows how to get you made. He's a natural leader back home, one unstandable bricky asshole. A lady like a saggy loaded leg, definitely knows how to get you made. I see you type to be a good child, spitting like rock into the microphone. Long gone when you're back, long gone when you're back. Speed up the dial, give it a try. Up chop dirty, out the die. Hey, one more time, don't even try. Big renegade, cheesy, don't be shy. Look far, never lose, never lose. Look far, look far, never lose, never lose. Look far, Masarap ka bang bumakray? Next naman. We focus on the front, it's like we wearing blinders. This ain't for the losers, this one is for the grinders. Put it all behind us, we moving to the top. And we never slacking off, cause the vibe can never stop. VA Deluxe, the two go together. Picking up the mic, you know we down for whatever. Hand on the lever, hand on the trigger. Picturing the crew falling off, how you figure? Always do it bigger, ain't coming up small. But I keep an even keel, cause it's right before the fall. Telling all of y'all, Deluxe never lose. 6 million. Sir. Opo. NMAX 155 2019 year model. Pwede ba akong sumakay dyan? Pwede po. Bakit? Ayoko. Pero ano, binibenta nyo na ba yan? Ano ba, sir? Oo, binibenta ko na yan. Mga magkano, sir? Kahit bigyan nyo na lang ako ng ano na pwede na. Pwedeng Bibigay ko sa pinsan ko na, Huwag kayo huwag kayo. ang swerte naman yung pinsang mo yan. Asan ba siya? Yung sad boy pa. Hoy, pinsan! Asian sad boy. Kilala mo pala yun? Asan na si pinsan? Wala siya eh. Nag-CR ata. Tumae. Ayun. Hoy, pinsan! Asian sad boy. Ano yun? Pinsan ko yun. Yun. Ang pangalan ni pinsan? John Irvin Chua. Jarvin Chua. Kilala ko to ah. Yung sikat na Asian sad boy. Asian sad boy ko pa yan? Idol! Tangina. What do you do for living? Pinagdidilpa. Idol! Ano ba yan? Ano ba kumanang mentos? Gumanon lang. Opo. Professional tayo. Dumidilpat tayo. Yeah. Let's go. Asian sad boy pa ano naman tayo? Batiin mo naman ako. Putangin naman PointBreakTV. Mag lang. Kadyo TV. Yeah. VA. Yeah. Papipiliin ka ng mas masarap. Love life o shawarma? Shawarma. Thank you. Nga, astronaut, doctor din. Doktor, tubero, multitask lahat. Parang kilala ko yun ah. Boy. I love you. Akin na yung sombrero.
So guys, yun na lang muna. Enjoy muna namin yung event, then back. Yun na. Anong pag naka-back ride? My God! Siyempre nakagalan. Okay, thank you.